Yeah. Ajde. It's not, yeah, it's blinking now. Ja, vidiš tamo gdje je onaj ink crni? A? Can't see it on the video camera. Pa možda zoomiraš. I did, but then you can't, you still can't. A? Uvijek da. Samo se drži za ovaj dugački tentikl. Oh. Look, it's holding only for one. Da vidiš? I think all the ink's out of it. A, nikad ne znaš, bolje da ga pusti malo duže nego da nas ocrni skroz. I can see it, Tata. Hmm? Bring it forward, Tata. I can't bring it forward. Ako ga ne uzme... O, gdje ćeš vidjeti? Don't point it to me. No, I'm pointing it. Ješ? O, bolje da ga stavim u kesu. Danas smo dobro prošli. Okay. And I'm gonna turn her off now. Ješ, puna kesa. Yep. Hoćeš da voziš ti sad? Yeah. A? Okay, let me just turn the camera off. Look, there's one more. On the line. Yeah. Oh my god. I haven't turned it off yet. Ali ovaj prska. Vidi ga, eno ga još jedan dole u vodi. Oh. I just left the... Pustio tata squid jig dole. I didn't turn the camera off at all. Maybe you can catch the other one Da as ne well. bude, vidi koliko minuta ima. I can't see. Da isključi da ne bude previše dugo, pa onda uključi ponovno.